Mayam Bukurumzari, the Ningbiribus Impact News ni, I Joyce Rusham, the Impact News ki, Manung Hunda Taram Nokchari, Masi Akwena Kabar Pauche, National Media, the Thingaba Pau Masi, Kukizo Council gi, Mihud Singna, Ministry of Home Affairs ki senior officials aduga, Intelligence Bureau gi Director ga, New Delhi da Main Unakre aduga, Moigi Huzikilariba, situation Kukizo area sing da, Kukizo sing Moi economic blockades in Amaram Oiraga, Chan Tangnabam Hulaitre aduga, Anova popular government, kind of president's rule or Matuna February, Maridas minus popular government zi. Kukizo community ki damakta karimta kanabalaitre aduna moisiam ware, political solution amma pubira aduga. Amukahana moigi separate administration ki demand masi in the form of union territory of with the legislature asikumba settlement amma pubirag na ba hainad mai takshin kre haibasi hoji Kukizo council na New Delhi de Labor press club of Canada maina press meet maina phungdok gi pause khoi myam na thengnazare aduna hauzik Kukizo council gi mogi sikumba mogi demand se Delhi the direct smaina chalakpa mogi grievance Delhi the direct smaina demand torpa aduga Minister of Home Affairs aduga Intelligence ki bureau ga unarakpase masi isna karma makhat gi political settlement moina talibano kari da makta specifically MHA aduga Intelligence Bureau da unaribano haibigi wahang su mayam ma lakta banate aduga Kukizo council na moina hozik official sing da unabada haibasi Kuki Purup sing especially hozik Kangpokpi Kamjong Ukhrul aduga Nore district laiba Kuki Purup ki miyoi sing asi moisi yamna ware moida chaithing yamna pire haibana chingba aduga moi khul mayam mai thabire vulnerable village sing sizu identify toroga haibiro oina instruction pire haibana chingba mayam ma khoi thengnare aduna Delhi ki side ki lor ka dorba political movement or political settlements in karma makhan gi direction da lakadori bano aduga masigi settlements no overall Manipur gi damakta di kari meaning ogi dori bano aduga purup ama khatang da purup mayam na khunda min aduna lairiba Manipur asigi any decision lo matam da purup ama khatang ga tanaraga admaina settlement purok pa yabra karigumba purok pataragadi achobo chaithing kari leibage habna chingba mayam khana na bai tanjadu logjage ngasi akhoi gi manung huna gi topic na Kukizo Council KZC meets MHA IB seeking political solution. Aduga akhoi panel members na ahanbada Oza Michael Lamjathang Haukip Thadong leader Oza Butaram Nokchari Ani Shuba panel member Oza Khuraiza Mathawa working president IPSA Oza Butaram Nokchari and last but not least Oza M Ngaranmi president Naga People's Union Imphal Oza Butaram Nokchari ngasi discussion adokcha baje hamda hek Oza Ngaranmi lakchage Oza hozik Kukizo Council na di hoziki Manipur gi conflict se hozikti atop angle da change tawre habse moina MHA gi officials aduga IB gi director maina phongdol lamle hari anob angle da shift tawre habdi hana maite ga kuki khatang toramdo hojikti naga sing mayam sigi tension ji yaksale aduna anob da involved tawre hari aduga moina habasi anob face la banina hoina yang kadoi center gi zu mai gi approach tongani kadori bra habi question ma lakli loina na moina Kukizo gi luchingba singna political solution ma pubiro o haina IB ki director MHA ki official da sumaina haibze masigi demand je masi kamaina yengbibi yabage habdi karigumba Delhi ki side gi sigumba solution ma prokpata agadi masi na kamaina affect tawgani aduga naga community na di masi kamaina yengbibage oza anda impact tv do ai khumnaba uchari ani shubda ai nakta lension biriba penalist ozani bisho ai respect tawi om shubda in Piriba, Tabiriba, Ichinam show I welcome Tawi. Rangshe Koi Kukizo Council na Delhi da press meet Tawi, Aduga Ministry of Home Affairs Authority Singda, Aduga Intelligent Berushinda, Mohe Unaraga, Ekoi Manipur da Kukizo minority Singchen, Nagaga Kukina, human right violation Taure, Yamware, blockade in Ekoi. Cheng chak phangdre thau phangdre ekhoi se kham thenge aduna ekhoi da mukhoina deprive tawre aduna ekhoi bu yengsin biu habse mohe press meet the phongtho e habse ekhoi na phange aduna masidi masigumse kuki singna hairi se kuki singna hase 1987 disu sida paukai hokip ka ekhoi ki major parking ko kipken babani na kuki council hai dukan dati che se prime minister de che special de Santin Sajin Bako, Sigumose, Kukida, human right violation Taure, Equida, Head Pire, Pubire, Jabire, Yumsi, approved Taure,
aduga yum mai thabire hatpire hen chi pangi chalya base 1987 ni ba 87 da 2023 da kuki ga mai de amun thorak ta si chi si a Netanyahu ko Israel gi prime minister si semchen chajal ga yuhi yam le base adige si yeng se makhaina piri se si world council ko khoi gi united nations ko si semchen chajal ga pi ba ko 시구무시 아두가 시 잉어들 랭암 킹덤 거 시구무시 시 사봉같더니 시 쿠키나 머니푸르다 닝토망아로 팔람해 닝토시 쿠키나 팔람해 지시 아이니 사브나티고 무코니 이부토로크니시 시구무고 아두가 젤랭암 하이비시 무코기 그노 람암 셴미니 아니 쿠키시나 마시기 티오리다 무코나 디만토레바 아두 무코기 시 지에데 이비시 크라마인 이브라리가 거기 이끌 거 거기 우지 아저부도 마시고문이 해 쿠키세 뭐 그는 바이러가 동물 우와 매암도 쿠키레니 해 뭐 그는 해비시고 시 정말 사르 심진 사르가 인디아 거멘데 피르 인디아 거멘이 타자로 오지 뭐 그는 프로텍션 피리비시니 아드나 뭐 그는 강가답디 뭐 그이세 라이트 레이더비기 리퓨지니 해비세 제장 매암 레이버 그는 아두가 제세 1962 파우더 아이블 레이브니 거기 감정롱디기 버말롬디 정나가 거의 임팔라 레르가 자샤터 레한바 거 리탄 레한바시 제참 양 방문해봐 아동 미양 징세 메시미안지 뭐 거의 리퓨지니 하지디 마시디 클리어 컷 레이럽니나 호지디 우파이 레럭더브니나 거 뭐거이 세스마나 홈 미니스트리다 뭐거이 란츠 도데 농무시 갑는데 슈 도르고 시다 뭐거이 나무 하이디시다 오케이 지도 거기는 심진 찾음났디 이제 거기 호지 홈 미니스트리다 뭐거이나 바오 피리세 신이 국기기 MLA세 니판제 호지기 거먼시다 뭐거이나 서포트 어리드니 하이 자두기 메시지 어거이 되네제 마시 클라이 파보 주문오 하비 조라 참부다 MLA ahumko 사이콧 거 싱핫 헨랩 ahum세 시기 MLA 아두가 강폭피기 사이콜 사이투 kampopi ahungi MLA aduga chandeldana chandelga tenopargi se MLA se nipan se mokhoi kuki shuda lebko KNF ko P KNO KRA KNO UPF myam se sina KNF MC ko UKLF UPF myam sina ko sina pullaga ikhoina mokhoina kahan bani hai mokhoina haibise adana asina ikoina support tawri adana mukhaida nungsi biosini anna manipur government chembesida ikoina BJP government da hoji palibsida MLA nipan je support tawrga ikoini pihanbani adana ikoida ikoigi ware ikoiti man yan ji pio hebni ba ado pithribi hida refugee da lampi bi abro refugee da lampi bi hai tardi ikoi talai lama ko Himachal Pradesh lady na Delhi lady na adisi mo lampi grot na refugee mo se refugee status the thamne ba ana kuki myam se refugee status the thambi se akaibal lai roi na lawe aduna adur tardi UN na paisa pirakne ba khoida adna oitaba myam se public mi sky tawrga ko no mai pairga India da shokna ge haidi India da timan tawrosna Maitega Nagada attack Tauraga Mukhagi, separate administration PO have the Nipam Tokti. Ozadugo, Lailon Wifi, the Giparagat minor, Abdator Hatkipen Hibazi, Liangmay Naga, Taruk Mogi, case to Gimatang, the Grand Union, Hogi, State Home Minister, Govindas Kontojam Nahazi, Mianidi Pakre, Adugal, Atopa, Lehoriba missing to. Numit anigi manungda phana ba kana phanari habni ngarang habni nong nini hadi ngasi hayeng manungda loimak chena ba mising do phagani habigi admaina phungdok pa khoi ngarang pau da thingnaje ado oza hoji kukizo council na ju hana moina hojiki mioi micham taruk liangmai mi taruk hat pasigi matang na moi apology tawgi busu laikre apology tawraga adui matungda lenga ke intervention yaroga economic blockade thamba khotpa myams lokthokna bagi try taw khotpa myams laikre but agitation didum chathari haibagi pause habe laizare aduga kukizo council gi site gi hosiki kuki mioi singi mogi chan thangna phangdre wale hanes minus center dam ko approach taw lak bagi sim mathang lakpani mayam ji yeng matam da
huziki abduction and killing case gidi progress u udrabra magi narrative se tongan brom doina direction sat khrabazala kamai to bu Cookie Joe Council na ekhoi sorry haire ekhoi great mistake na haire ekhoi shaman magi emotional ligi ekhoi che hat khre haire ko adu cooking bi nisu ekhoi si khre mi se na ekhoi na hat khre na declare tawre adu dardi adu nu pa du phaw ani du su bharga keno interrogation tawro aduga leilon wifi gi ningthau aduga thangkilar wifi masi police ni hai masi phawai de maming pi greba adu makhoi miam che nupi miam involve to sing phar interrogation to de adu da leba che hi kunthra surba maitei gi matem nau du phaeba pharga as accuse ani phare haina haeba ado madudi kuki ka naga ga maitei che masi am khana na ba government sin bane ba ado akhoi miam da adu phapta si aduna naga amdi maitei sing na mado aware to biro ekhoida amu lungdo ekhoida langsil naka ka maiti de ko ado ekhoi checking ba ekhoi tarkal leba lale haibami do phade adun FIR ngara ngisi ju amu thajing reina akan bako mise mi se life sentence piba or nadraga capital punishment death penalty pina number 1 to ai ko thi raga ai section anabu hapchalaga FIR ngara anabu amu loss tawre adu police yare nancho amal loss tawre nancho amal ngarang si am loss tawre FIR ahum loss tawre ado masidi mi sidi tandi pider shaya di ai ko masi kana ko yin team nate mi si pharga matuk sagumna okmansan kaga amu thonga mai matu sing macha sing de pj have sibo ptv da mol letriya ba adu makhoi de khoi gramai limna gudam no mase history oire cannibal ki mathang da si lai ba cannibal di mi admai na halaga amu mi am khata hat bane makhoi di okay hujiki Idi Amin ko Uganda gi Africa gi president na mi halle ba ma se president oina nupi am se ai nongon lo ni hawi ya da wi sori ni thila halle ba ado ma mi cha de ma yi mi singna kana cannibal singna mi cha ni thong cha se ado handam ma di kuki shukru to le mi singna maina taw sidi hemandro ado bo ikona lemna phau ma se pharga interrogation tawro tandi PC justification deliver tawse hairga maite nupa maite nupi am pharga accuse ani phare haje nanthon number honna bne ba aduna misai gi buki singda shawse nanthoga maite singda khra smaina amu onchalaga ekhoi mesen khanana ba government simni masi sinbiginu aduna watchoi ngangbiginu achumba ngangbiyo ko information je government achumba information pbu aduga mingonda phagi pharangum na ko tawasisu ekhoi tahning de ba aduna Manipur gi government na mase ekhoi justification ja chungba prog phai adunga ranje kuki jo council na Delhi da press meet tawsi makhoi hojidi hagacharabni na ko ware makhoi se aduna kham thenge makhoi se hana maiti da makhoi lan taw kana makhoi se wadi ko makhoi challenge tawai ba no wa lo de hen ko maiti udi makhoi su sitte ba maiti tumna hat kne ba handama naga tawti de makhoi se ware makhoi se ekhoi se khangnaba kuki yam lei marum pa yam lei telephone da phone su lei makhoi na haire ba as sidi ekhoi compromise taw na phai do ai subject ta te hodi nation gi lae ba ko maiti ni su khoi khakta na uniter oina makhoi da wari sabi yaro naga su wari saro hodi pun garbani na pun gi ekhoi na naga na maiti ne pun ba hidi ekhoi de pi sakat ke ne tawni ko strengthening tawna na ba ekhoi unity sakat pani aduga peace pulan ba development puran bane ba aduna uji jo council na tawris de makhoi one side ko makhoi gi gakta selfish tawa demand ne ba makhoi gi separate administration pio makhoi gi kuki jogi se makhoi ngakta p3 da makhoi khakta lebro ekhoi neighbor friend miam se ekhoi tin ga damni mi ekhoi yena khad leba murum panchu kuki oibiya baite oibiya amayang oibiya ekhoi je phajan tin na ba singa damni asonda ju khana ba asonda nunglang ba maning long se khana ba adudi mai mi changnan changdam no hojim home ministry na ma tamam da kawrak ni makhoi da mai tawman
तमलदी फबंद्रदी खांगम ओइबा Okay. si makoina aikoi di India government da aikoi tinaderdi aikoi si upai leite haibdi gi mokoi se adu da changchara ga naga da attack tawba maiti de attack tawba makoi sembidi khra phangna khona bane ba aduna makoi shu se masi lothok piro makoi Delhi da challaga wakat pase ngisi na nate makoi Israel da chalena UN si chalena America da press conference phamina phammi sing do khoi loi mse khonge ukrudi lakpa ko aikoi si Shanghai di lakpa lamlajing phedi lakpa akoi Christian ki leader sing myam na Delhi da Bombay da USA da Israel da wakoi ni che summit ta wom myam se akoi loi me phange Ozadu ga ozik Kukizo community gi mogi church leaders sing Manipur dagi haidi Kukizo people na tabam pham dagi mogi church leaders sing chatlaga Mizoram da ngasi chatling ngasi meeting tawgani hai Mizoram da leiba church ki leaders sing ga unaraga wari sanaraga Manipur da leiba Naga gi church leaders adagi Nagaland da leiba leaders mayam church ki leaders mayam jina dialogue ma tawraga masigi hojik leiriba situation je masi aroi loisna bai damakta resolution program bai damakta adukum khongthang ma paikhal ba hore habegi ngasi paw aduju thingna jai sidi kamaina religious ki intervention lakpa taraga di kamain tawba adudi aphabne religious leader myamna ekoi Mizoram de ekoi hunbi ade Nagaland hunbi ade makoi Christian leader myamna phanaba peace program ba haibdi adudi hena phabakri le the peace program ba haibse justice to hana mi do hana phabio hai doribra natraga church leaders myam da yasina raje akoi adum haibada forgive and forget to in lakadoribra ado ekoi ki se forgive and forget to ekoi next da lakni ekoi hana peace laktinge da ekoi gi law and order se control to badar ka le ba aduna aina government da haining na ko asmain haining eba ekoi kuki gi issue group sina makoi demand se tokto oba tumin le min se ekoi se Manipur da ko ekoi kuki len haji demand to runo issue group se blockade to ga loin civil oi khre se nong mai pai na naga su mai te su do civil de attack to di ba okay ko aduna maste su do lo thok khravdi kuki len have se demand to di Manipur da peace lakni ba masi demand to ri ethe da amana governor na law su ya ro prime minister na ha su ya ro mram di hojiki problem che masi ekoi communal right na ti ba land gi dispute ki ne ba land claim ta oi makoi na ekoi gi naga gi mai te gi lam yam se sida hairi ba che se sida si konung se kuki na ning thau manga na palame hai se sida hai se adu chumbro hai ba okay adu kampokpi area se masi kuki na ta si kuitri ko masi seng hai do ko masi ekoi keno immigrant oina ko mase refugee oina changla ngak ekoi mase 100% mo khoi se ado kuki su aphaba leina okay oza thank you so much spice the attention jage oza gi stand yam clear oina thambire hojiki lailon wifi dagi pharaga maina yam tamthina kiba liangmai phurup ki miyoi taruk mogi justice si di lepalaitana tan ki gani habi wafam duni aduga mapan dagi lakpana lamapu sabia ro habasu oza na maina phongdok piri mathai wahanga se ha oza khraja mathabu lakjage oza hojiki liangmai gi maina miyoi taru khakra matungda adugi reaction da swaina blockade thamba adagi awa checking phangle aina Kukizo council gi site gi hojiki IB adagi MHA da swaina wakatpa aduga mayam si tanja lorga political solution pu birau separate administration ngasai union territory with the legislator adu de hek tarakpa any situation je adu de hek tarakpa oza kamaini biya bage megi tang ahumgi moina mete khunda laga attack to gibase si koi phojoi khai torbung da to gibase Churachandpur da gi laga madu lakthringe mamang sida moina rally chapa sida government gi office forest office level sing mai thana lakhabne ayuk sida ko adagi muk jigi tuibong gi peace ground sida mayam rally solution bamne na lo shale adudagi muk gari mapol se 3 kilometer 3 chalaga nearest Meitei village kogi torbung koi phawchoi khai de lei se si tan la ga attack chathari ni adu attack chathaba sida combat dress set pa AK47 pai ba terrorist sing yaw ga lai ni video da photo da myam lo unna rong atane adu la ga adu tawre
tang ahungi nungdang wairam dagina tang mari manga si jangami akhoi mayam na somna kan dagi khoigi kano mayam si lanjenar ko mayam si moi si khoigi safe oina na ba ko jen chele tang taruk dagi khoina imphal dagi sida standard oiraga leiba kuki gi population mayam se khoi Churachandpur de thinbire Churachandpur de su stak torle mayam si pubire ko akhoi dumaina tawringe sida megi tang ahum da thuedana akhoi tang taruk tare nipan mapan tara tang trama thoi bauda akhoi complete loyeba mi mai safe area da hondonin to bibese aduga tang tara ni thoida kuki gi MLA ne haiba moi tara na already sign toroga separate administration piro ana Delhi da thale rame to ku yam thu buse ko haibadi numit matam du da megi tang ahum da thokriba thodok se irang ju moina sagatpa etek ju moina chathaba mai ju moina thaba mi ju moina hatpa hoba ko aduga mu separate administration gi demand su moina dum piba hujik su nagagi chinau singa litan dagi horokhiba pochina mathang mathang spiral tawktana liangmai gi yokshala mathang mathang somda kogi jaliang gi area me am yokshala ko si yokshala kan sida Lelon Wi-Fi gi kangbu singsina mi me ama phajal laga kuki gi adum laba hojiki me gi tang hum da khulai pai ga lakpo kangbu dumaina somda su khulai pai ba kangbu singdu da mu sina thokre taruk ama miha thina hatok piraga thonga cha thoe ko adu cha thok padagi khoisau na ba nagagi chinau me ama mana adu tadi kuki singsi paratam bigadam ne na loinamak moina leriba mafam singsi loinamak sil tawrakanda moisi Manipur mafam daga samna handre admain tawraga hujik moina chatharuba maram duna maram oiraga mina namjale somna kandagi pendro me amana sumu yaukshalle admain chawkhaira kanda huji ha kama kanda Delhi da chalaga separate administration PO mo haibna pattern ji yengo adu tadi logic ti yengbiyo by logic ngasi kuki gi settlement area kuki na occupy tawraga leriba area singse sida leriba miyam singsi makoina thawaina maki separatist group singsina thawaina maki moina design tawraga engineer tawraga yumthang na ba kanglup group singsida khanaba je horaga mina amuk madeda retaliation tawra kanda kamtheng wahalledna wahalaga India government da salaga akhoi kan view akhoi ware separate administration pi ona sum haibaneba so chathari be potsa maji humanitarian crisis nate maji well designed premeditated separate administration tanba yanana bagi justification circumstance create to bane ai hadde dum hai 2023 me gi tang hum da moina irang sagalaga lan taraki base this is nothing but to create a circumstances to demand their separate administration adu justify to na bane demand to budo maram chayan unna na bane maram chahandra phibam du taw kan hujik handak nagagi sidasu adugi potu da mu hujik si taraktra maram chahandra na ba phangdre hairamina adusu adale me amdu khangdamnina du moju ware haimina ware mani khalam doine piba pida ba kona khana se but tawriba pochi spontaneously hekta nagasing na yamna minungsi lektaba miat ta khogi leidana to otpan nei biraba metei singna moje to otpan nei biraba madai khangam dadana moisi phebe haibagi type ta ga wadi sungang ba yes mai ke na punjalaga moi pura namthabi adubu tasengbadi moina tawsidi they are capitalizing circumstances hardship humanitarian crisis ki circumstances si capitalize toroga moigi separate administration ki demand si maram chayan udana hona bane kaim nate sumai capitalize to uze masi se capitalize to no khon are have je akhoina di discussion sumai ngang nari but bhap than bangam ba adugumba masi lenga ki thogdang ogi doribra no India government khangdab nate India government na sum taraga khangaga leiri sisu India government na set torokpa mogi proxy war ge campaign si mapung phana mafam jana lo sandrimni na kuki gi adung loba expendable proxy army sing si moi simatam khana sin de ya gi yadri ba expendable level kyam expendable no haibada ai hanjan haire kuki gi naha sing si guli chaba ma chaba drug chaba na tai cha do me amsi moi gi jiki hariba leader sing
कुकी जो काउंसिल की दफम मिबा की गिंजा होय करी होय अमदो करी हाँ चुचामपुर की दो अहन दो ममिंग दो केजेसी की प्रेसिडेंट दो हाँ हेंगलेन थान होय कई होय मोय सिने एजेंट ने बा एजेंट से कना की एजेंट नो है कांदा कुकी की टेररिस्ट लीडर ओइबा पीएस हाउकिप कुंबा लेदने मोय म्याम कदे केनेपी की नेपचा की जेन की नुपा गुंबा मोय म्याम से की एजेंट ने को तू दगा थोला ngang सिजे मोय सिंगसिदा म्याम से इन्फ्लुएंस तौर नहा म्याम से रिक्रूट तौदुनी रिक्रूट तौदुनी को रिक्रूट तौरगा थाजन घनी कुकी की सू की लानमी सिंगसिगी मोय से लानमी ओंथोनी अदुगा मोयना फंगदुइसिना लुपा लिसिंग तरुक तमा थोय थान दुनी लुपा लिसिंग तरुक पीरगा थागी लिसिंग तरुक पीरगा नोंमै अमा पिसलगा नोय चानिंग थनिंग ngauning दु ngauरसो अदुगा नोय मतम मतंगी ऑर्डर पिरकपदा मैते द लानताव नागादा लानताव अदुई खुंदा कापुचो हाइबदो चल कापु दौनी अदुई मिशन दुमाय पाहन गदमनी हाइबसे अदमायना हायरगा सिजनरगा दुम थमकपनेबा अदुना लिसिंग तरुक तमा थोय थादोन बयाबा नहा मयामा इंडिया गवर्नमेंट कोमना रिक्रूट तौग्रे मदुगी रिक्रूटमेंट मयाम से सोना कंदना असम राइफलम सीबददी ex gratia da crore राइफलमैन अमगी तोलब से लिसिंग हुमदा अदाय लेरंगनी को आई पे ददी अरे लिसिंग हुमदा दुम फंगनी सीबगी मुक नंगी मथौ मंगम फिरान कुपा कोटपा पुथोकपा एक्स गेस्टिया फैमिली की दगी मैम ले को तोंगान तोंगान बमागी कॉम्पेंसेशन पीबी गदोबा मैम ले रे अदि लाइफ टाइम पेंशन पीदुनी मदुगी एक्सपेंसेस मैम जे इंडिया की लामी में सीबगी कोसे एमबियो और सोमदरी कुकी ना हादु लिसिंग तरुक दा मी चाम चाम सियन बया रे अदुगा मोयना पामिबा मिशन दुदि दुम संजन बया है अरमाइन तो इंडिया ना मोसे मतम खर सिजनबनिना मोयना लागा आदा लाउदना खोंगना तौबसे खर सुम तासनरगा दुम लेबा बट तौबदरा हाइबदि तौबदि यारोदे मरमदि याम लेबा okay तौबि पोसे अदुना नाकन अनिमक्सी अमना अमदा मागी मागी अखोगी म्यूचुअल इंटरेस्ट मागी मागी अखोगी कय हाइतारे अखोगी इंटरेस्ट अनि से इंजनरगा अखोगी ना कुकी सिंह हाई ना कोई ना कोई इंडिया सिदा कोई मोइना हाई बसी यारे यारगा मोइदे थेमगा कोई होमलैंड अमा नाखै सेंना सिक्योर तो होबा जालेंगम हजिकी ग्रामी बुथोरेबा जालेंगम हबे लाइक से सिगी जालेंगम हबे लाइक सिदि करी हाइने इदी लाइक सिगा हाम होरकपदा अखोइना ngasi तौगदोरिबा थेंनगदोरिबा तौगदोरिबा चंगदोरिबा लानफम से दिस इज नथिंग बट फॉर टू अचीव अखोगी ईश्वरना गॉड्स ओन लैंड कोई फादरलैंड अचीव तौननबा कमायना लिबेंसराम फॉर द कुकीज लिबेंसराम फॉर द कुकीज हाइबदी मतम ममदा जर्मन गी अदुम लब हिलना ईस्टर्न यूरोप ता जर्मन गी नाजी गी एक्सपेंशन तौनन होनबदा अतोप जात कांगलु फुरुप सिंगसे मसिग पुंजन लगा लेतनबगी इथनिक क्लींजिंग पांगदन तौबसे मदु लिबेंसराम कवे adu ideology जा ngरामी गी सिगी जालेंग मबे लारिक सिदा पीएस हॉकिम इरिबने सिदा यावइबने अखोई साइबन नते अदुगी एजेंडा सी अचीव तौननब होनरकपदा अखोई थवाई थागदबनी कथोकदबनी ममदे अखोई ईश्वरगी अदुंगलबा लाई लेबाक अदो अखोई लमसिदा लौगदबनी न हाइरिबा अदुना अदु अचीव तौननब होनरकपदा इंडिया गवर्नमेंट लिसिंग तरुक खक पिरगा मोय नहा मथवाई थादोंबसे कुकी लीडर सिंग योनसु कैसु काइदे सिने अरे इंडिया की यम कानदरा अनि से तामापा चानरगा लेबनिना अदुगी तंजा से अनिमक्सिगी अमगा मगसे माय माय इंटरेस्ट जुम इजनरा थेमजना थंबनी अदु तसेंना कुकी जो काउंसिल ना लेबदो वारे नागागा मितेगना सुमाइना तौरेना हाइसे मोइना लेबदो वादबो कना कना लेगे कुकी गा मागा 1963 हानरिमनी कुकी गा पाइतेगा नागागा 1993 दा मुक तौरे कुकी गा मुक पाइते जोमी गा 1997 दा मुक तौरे कुकी गा कार्बी गा मु असम दा 2000 दा मुक तौरे कुकी गा दिमासा गा 2005 दा तौरे कुकी गा गारो सिंगा मु 2006 दा तौई कुकी गा मैते गा 23 दा 26 पोक तौरी 26 दा मु कुकी नागा गा मु हंजले कुकी गा हना दबा खना दबा नेबर कना लेरिगे बा मोइना कना गा लेमिनरगा नुवाई दोरिगे बा अरे मोइना लेमिनबा सुना नुवाई मोइदी मिरत लेबिया बा कांगु सु ओइदमनि मोइ मी हालगा थोंगा चारबा कांगु मोइ खलाबने अदना हाइबा जिगी कांगु जे खुलाई पाइबा सेपरेटिस्ट एजेंडा ड्राइव तौरिबा सिविल सोसाइटी ने कायना थांगदोरगा मोइ मरि मंगा थोलैबा कांगु सिंगसे मसी मिरत थंबया मी मोइद्रबने अन हाइबा सिगी कम्युनिटी मोइना थेंगनरुबा हानागिबा कम्युनिटी मैम मारना ngasi मोइ इनथोए पाइते जोमिना सु ngasi मोइगा पुनबा पामद्रे अन मोइना ngasi कुकी जो कायनागा दिल्ली चला मिनम मिसे मिनमने कुकी जो काउंसिल जो याउद्रे जो लेत्रे होजिक सिदा जोगी बहुत सिलगा नंगी से गिंजा बोलजांगना अब याउसे मा मसादी इजराइल जगनी हाइरिने नत्रा माइकल मा मसादी जीवनी
अखोई दी सिदेश दा कनोनी अखोई फादरलैंड दा अखोई चट के दोइनी है ना मोइसिदा चुराचांदपुर की साइनागोग ना अमल लई अदे द मोइ से टुपी उपगा जिउ सिंह तव दुमाइना हा हां KPA की कनो दुसु मोइ पुना मोइ अदुगी दा इजराइल चतुगी हंदकी चनी यांखै चकी बा लिसिंग मंगा अप्रूव तौगी नेक्स्ट की दा मोइ से आदा गोलान हाइता मुंग तौरगा पैलेस्टाइन सिंगम लान तौदुनी मोइदी लान तौनन सिन दुनी इजराइल सु मोइ से मु इंडिया सु सिदों सिन नरीदना आ इजराइल दसु सिन दुनी गोलान हाइता दगी लेबनन गा ताइनाबा सरुकता थमगा मोइसी पॉपुलेशन प्लांटेशन तौरगा फ्रंट फॉरवर्ड ता फ्रंटियर ओइन थमगा मु आदसु सिन दुनी अदु इजराइल न खा चाकोबे खन नुआइनी मोइ आदा को आदा चकिन फरे अदमाइ तो न मोइसी अदमाइ सिनबा कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कना करम ट्राइबल यूनिटी नो मिनम नत्र सा कमिटी ऑन कुकी यूनिटी हायुना ट्राइबल का हरगा नागागी मैम सी मैंडेट सी याव बदौना मोइ पॉपुलेशन क्या नो कांगपो की पॉपुलेशन क्या नो कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी मिनम मगा ममी थोंजली नत्र सा then I indigenous tribal leaders forum indigenous am su yaude moi manak tuda zanam yau bra refugee de olak pa mayam duna indigenous tribal leader forum na maming thonjale adu India Delhi chalaga koi indigenous tribal leader forum ne ara mayang sing narratives ri am ko ina sala lakh re mayang sing ye ngo ba adu simaina sing ba drama tawraga ngangi sei ba mayam se India gi micham sing khangam da ba yai India di Manipur bo Indian ka Manipur kai le kang da nga tane yam na ko adubu moi gi intelligence ki kangu home affairs ki kangu moi gi think tank PMO kangu moi di loin khang ne moi di si ma pham si la ga du moi gi politics tu da narrative to na sadang 650 700 crore mai gi wari do brigadier amna university da PhD to we na har ga mai thesis da hapsal lam da gi tawri na tro ha adu da tawru banang ma hauki ba do jail le ru da hoji gyan tare जेल उदी गन तारे नत्रा अदो सिगी ड्रामा से मसी यारोय मोय ग लेमिनबा मोय ग नेबर अम तक मोय नेना ताना लेमिनबा गमदे हुजि नागालैंड दसु तौरी अंगामी सिंगरा नते अंगामी गनि को अंगामी कुनम द मोय जिक तौरी जेमे सिंग सु तौरी अन मोय सी दे आर द प्रॉब्लम अन इंडिया दा खोना इंडिया गवर्नमेंट दो रो मोय गी एमएसए कांगु दो रो आईबी कांगु न खंग दबसी कुकी हैज प्रॉब्लम विद एवरी नेबर्स So who are the problems? Are the problems you can know? Ha. Yes. Community kuntra le bada community kun gale minang amdre kuntra du gale minang amtra gadi le minaya di ba amadu natro problems ya. Masigi reality se masi news ya koina thengna gadu se. Ana sigi sip moi kuina saloi just moi gi se scripted engineered adu luri badi India ga mena moi na ngang ba se ta gani na kaur ta ba se. Problem this is according to India gi adugi proxy policy dunia khangna to buse khangna sum hayan tham buse ai no walok de krai de committee on tribal unity no latest je ko office sang be aroi no kana kam tribal unity no mami eta smaina misnomer am create to ga de fake mami thonja ne bra naga gi tribe kun ma thoi do kana tribe yawi noida no ida tribe ke no police kai unity no kai indigenous tribal leader forum no indigenous kamai oi no hai si government na officially reject to go natra but they keep receiving this kind of letterheads. Aduga smaina receive tawba adu smaina sum pausing phongdok pasina henna charang na ba phauhan ba miya hole adu problem di adu intention de yawar adu yawini adu problem di minam mangangi ba aran ba tori ba kangu di kui jaloi ba cookie jo council na tro cookie on human rights ba kangu du na kai harame we will never be part of Manipur new popular government koi kai no part oi roi na wari lau thomi na tro ha yes adum government sem badum yoksela isi kai haige okay okay adegi I think what thame MLA tara I think what thame harame adegi khalega MLA tara I think ba handu em hai ana moina ngang basi di moini ngang akine ba moidi ke su oi roi ba but luri di establish to ga leri ba system Delhi da phami ba mayam na decision lo bada asum ba minam ba oi da ngang ba sing se sahi ahum hena chalhal laga thammi se this is the problem. Thank you Oza mathang yo hanga si ha Oza lam thang Michael de lakjage hoziki kari da makta moina MHA and I intelligence bureau da in approach tawba atopa da di approach tawda no habi question am silai aduga intelligence led engagement or amnina masi na moigi political process to on thokpa da di kamanya tawba aduga ngasai Oza thokuna jo haiba hojik proxy oina sina base
every month minus 6K piraga recruiter mai sine like India gi center gi side gi ju moi gi ju kana ba phangba aduga cookie gi side gi ju moi gi future aspiration lebni na ani se chana ba masi moi masana di khangjabra moi sina bire habse chume he yo khan di handak third May gi matung di suspension of operation haibase karino haibase mayamna aware kaya oideba sigi su gi haitare SOO agreement se cookie gi lalhoba kunmanga ga government of India ga government of Manipur gi tripartite gi agreement amane ba yana ba gi agreement amane ba sigi agreement gi se kari gi damakta to hibano haitara di ngasai hai ki ba Zalengam the cookie nation haibase issue 97 first edition doi da khoi pa bane ba many thado mayam sing se 1993 da Zalengam the cookie nation tho akan se da khoi bu brainwash to ba gum do na handak ki mete ga khatna ba internet was separate administration se oi thok pa yuwa te 93 da khoi mayam sing se brainwash to ba do matam du da internet mobile phone adu da le tringai da ne noina hetang photo su yam thanam bane yamna photo narrative amane sigi se 11 rama te te myam se cookie country ama pukhalakani haibe se si amaga church cookie Christian church haina ama lebene moiduna sigi dula lenda headquarters sina mogi website so six wi ngoba cookie country haina India Burma Manipur se ko aduga Bangladesh map yaura kanse da yawne si idea se moina pusilak pane ba karai dagi Burma dagi pusilak pane ba karamba hiring asai hai ki bado 1962 da Burma da lakpa 1988 da Burma da lakpa 2021 da Burma da lakpa Naga tae Burma da but Naga di foreigner na te ba Burma da Manipur da su Naga tae adu di for kaino na te ba foreigner na te ba likewise similarly akhoi gi Burma gi da su thado su tae indigenous oin adum leye ba adu da gi revolt or aga cookie state tali ba sigi Zalengam the cookie nation to ba kangbo adu ne ba problem se similarly Manipur da su any cookie tribe se moi 2003 da phangkhre ba Manipur da sidagi ne ba 1962 da lising ama chamanga family adu su paukai hokip adu Burmese cookie refugee sing su hokip kari hokip ra khangde hokip ga hokip to na bane ba hokip ama MP oiba hoy amaduna hokip kambu sing se foreigner ne Burma dagi Manipur da changi haina kari rehabilitation ni biba what le pesa so le khod le haina hojik to hi ba pot se hoy cookie specific problem ne ba now si da partner hai tare partner thi de ba yadre ba adu dagi kari thi ge haira di moina cookie naga conflict moina engineer to bane ba adu da thado gi population se loi sijin na khre ba moina okay handak su pura sigi book si thazara ga lebang ak ne ba adu da gi ne ba jihadis ga khet na de ba si de ne ba main problem is here thasa de ba hoi di kaya convince to ro si ge hai su hoi si tha thasa de Manipur kai na ba gi to e su tha thasa de si de gi to ra kan se da ayam ba se ukhul gi product ne ukhul ga to na da ba gi tangkhul let NSNIM tangkhul muiwa moina naming maming lowe ba shaming labeling si mayam to hi bane ba handak su yingo hojik su ngarang ngasi phaw statement de yingo tangkhul let militant tangkhul let tangkhul da dum attack to kai yino haire di ayam ba se Burma da gi ukhul da chang akan sida ideology sing sina micham praja yi lomi khoi myam sing se brainwash phajana to ba si khatang na tana naharon khatang na tana charge ga yawar akan de hoi mayam sing se pura chai ra bane ba sidagi confusion ne ba so root cause se AKT se ne ba AKT phangbra matung da muka su cookie political solution se karai da loisil lage any cookie tribe foreigner gi damak ta ya biraba Manipur da aduga su Bharat Sarkar na suspension of operation da engage to hi ba se moi gi damak ta di achievement ne ba solution di karmai na pigani lamsu leite hojik su loi khang batangai ukrul da cookie gi separate administration karai da pige karamba portion du pigani kamjo na karamba portion pigani kampo pi da karamba portion pigani ba moina administrative map bu political map da onthol la kan da country gumba state se map to leram gani loina ma smile na ha ba yam last kaya no ba last 60 70 years se ahoi population lon su chap mana bani na P su chap mana noi cookie da loi on la bane thado sing loi na
มวยน่ะล้นมาถ่าโดซึ่งงำครับพกุมโดนน่ะไม่ได้ซึ่งงำกันนี่นากาซึ่งงำกันนี่ให้น่ะนากาซึ่งหันดักไตรยามตัวตั้งคุลกะเลี้ยงไม่ขัตังเนี่ยอัตไอโซกเนี่ยให้น่ะเขาสิสตอรี่บ่เสนาปฏิดาปอมไม่มาจ้าสิงอ๋อทั้งกันมาจ้าสิงเสฟรีดเขาสิไฮเวย์สิดาตุ้มจัดฮัลลีเมียโซกตั้มเนี่ยมวยน่ะดูไหมน่ะใครบุงตัวละกันสิดาถ่าโดได้ success ดูไหมน่ะนากากี่สิ attempt ตัวโอ้จ้ะ so ไอ้น่ะหลักสิ่งว่า point ดีCookie Zo Council is a proxy of Cookie in P Manipur. Su the lady ba missing the proxy neba. Now, si Cookie in P Manipur na kay do ba dagi hari nga say mateng pang ngay gi dabagta mar dagi khara ko paite dagi khara ginza voljong gumba mar dagi khara ko zo dagi khara. Si mayam sing se to ra kan sa Cookie Zo Council se semba neba. Now, si Cookie Zo Council se karay dagi kamay laino hay di Kampu P the command ama, so sampu the command ama. Kampu pi command se kotu Committee on Tribal Unity. Okay. Adu KNFP na command to kiba. To champu se na ITLF KNO na command to ba. Atay sing se mo gi downline ne ba. Atay sing se mo gi downline ne. Kampu pi KNFP haira di kaino nemcha kip gen haira di KNFP su oiba president mi nupi ne ba. President nu haita president hai tare ba masi se KNF gi suko honorable president KNF hai tare ba maso adwain to duna kampu pi constituency ama lere to champu de su keno PS okip MLA saikot paulin CNI gi downline ngak tene ba now la iba se tamthina to ba ya ba makhai to re mo gi area su phasana define to re kampu pi gi sina kampu pi de gi gam gi fai ama to champu sina torbung kangwai de gi na tuibong ama adu Saikot constituency versus Kampu Pi constituency neba. Adu cho champu da tuibong wang bada zumi taba sida chief minister se mete oi tarba so zumi singna phasana welcome to greba. Adu da kuki na yam na tamthina tuibong degi kangwai da irang kaya to raba so chief minister safely landed to zumi area without any hesitation. Zumi singna phasana welcome to ra kan sida zumi se chief minister chat khare. Whereas adu chat panumit to the thing badu yung lambi sorok thing badu tuibong de gi kangwai gi keno gi saikot gi constituency keno gi stretch IT level gi stretch ta neba. Now the very next day the karito ba get kangpo PC sida chief minister su bairot da chat le mauda halak han khre problem leitre ba zumi area problem leite mar MLA sida imphal da nungai na ama lae ngusanglu sanate lae zomi mar thado khoi leire aduk tora kanse da hojik se cookie or cookie zos haiba se identify to ba yare ba si se khoi unifiedly khoi response pi ga do ne ba wala mi ma deputy CM nemcha kip genje ma je thado gi certificate pai hai adu ma zo ma gi thado gi value leite lakri na ma je cookie ne na dum identify of course ma ideology di yungo ma gi tori ba action du yungo thado gi damak ta Manipur kan ge haiba ma yaubra mitop khandok se haiba yaubra constitutionally ay Manipur machani haida kay do bagi ngambra ngamde ba adudi ma cookie zo handak ki cookie zo council sumana upay later akan sida magi constituency magi jaga da upay later akan sida noi khara la o khitang lobby to na trabadi yaroi haibane ba yarabadi khoi MLA su offer to se mathangi amuk mini pan ngarang gi su thadogi kaino Facebook so WhatsApp channel da viral message MLA chumsu chumme ba okay BJP की दमकता कांग्रेस की दमकता चिंग ददी कुन मनुंग दुदा political composition दुदा नागा की दी NPF मसाना लेबनीना NPF नसु penetrate तो बंगमदे नागा की area और BJP नसु ngमदे बा होजिक सु अमा खतंग ने दिफु ने बा now होजिक कुकी की दी तरा मनुंग दुदा तरुक तरेत ने बा होजिक लेरी से BJP की अदो इतारे दी we are the producer of BJP. Ako si BJP ki producer ne. We are the owner of BJP. Adu di. Adu viral messages chumba tar gadi hosi cookie gi su mayam na moina puthok pari ha di channel gi SS only su moina puthokani ha bi di masidi naga of course putho edna moina ka khale edna ko cookie gi candidate labor ne handak do leite edna yana ba gi matungina so lotho kan se to eddi so moi gi di moina ya ba gi kakhalapane kabane ba so adumain to dina to riba pot se ina lakchaning ba point di cookie zo council se apology to gre emotional outburst ni haina justify to gre yam na usit te ba mung juda kacha ko except kanam to bi de criminal ne they are the defender of criminals criminal to hiba bu bara sakana kamai na una bano ba
Okay, adu yung question to the ba adu su IB gi head chief yes mayam na India government ki proxy ni haira kansida hoi khoi se noi ki proxy ni ne khoi to pham khangdre khoi se naga sing san dak ki as arai ban na tre khoi mi na hat pa mayam se khoi se idea so short khre upai leitre nang khetang idea khara pbu haina consult to ba chat pa oiram gani ne soidana otherwise moi kari ki IB ki chip du unaba mathau tabrane tade ba so IB ki chip unaba se is very clear moi ki se yamna very clear ne moi se their shortage of idea intellectually moi se bankrupt oiba dagi maram oiduna bureau kitang kaino to view haibane ba but finally what we should understand the people of Manipur should understand is final battle se destination se Manipur Legislative Assembly da Manipur Sarkar Manipur administration sidai ne ba si the composition si the 19 reserve seat aduga kaino se 40 se maroina generally high tar meitei ne si luching ba meitei gi dagi thagatli ba khoi na mihut sing sida sarkar sembeni na cabinet composition de so by virtue population masing yamba digi moyi chief minister gi khut ta leba chief minister amagi do xm gi do magi suya yade mana lance engineer to buni na ma mai cookie anti cookie ni yaroi hai khre lothok khre phare ama lak khre kari hai ge hojik pali ba chief minister se khoi na recommend to ba tar ba su ma se effective oidre do khoi gi dama ta kan dre hai be su ma palle ba ado ai tar ba di moina moigi ningthung na ba gi dama satisfied to na ba gi dama ta appeasement si de khoi se imale ba Manipur se loige do re si ge do re ba so lady ba political power pai ba MLA singsina bahap ta ba mathau ta ye ba adu gi marak tu da yengo zomi gi da champur ga thanlon se moigi hisab da pa de ba moigi influence nil ne zero ne ba adu ga ferzol da ti pai muk se sigi ahum se moina sopangam da ba jaga ne ba si se da akoina moisu yana ba su nate akoina thugai ba su nate moi masana zomi su thola kan sida aduga marsu masana thola kan sida kuki nate haina we need to reciprocate well moi se phajana akoina su khumba mathau tae ba lastly aina haijening ba point last kaino break lo wai matam ji yaura ba hoi last in haijening ba se tauhi ba kuki gi aggression kuki gi supremacy si da we are all a victim Native People Committee na simi ba unified response to cookie haiba se kangkhat pa mathau tai mayam na sogat pa mathau tai phajana pira kan sida akoina kanna unifiedly politically socially culture ethnic to ba khoding mak si sida akoina kaino to ba mathau tai hojik cookie na pai ri ba victim card pai ga chatli ne lisu khara uwe ba hoi victim uwe ba justice fight to ba tar ba di Indian ain gi matung na to ga do ba ne ba moina se ai si investigating agencies mayam sing se cooperation pigini haiba su leite mi hadi confess to we adu paira ga muka victim ka du delhi da pura ga chatla kan sida akhoi kan bio haina grievances mayam address to ga chat pase we need to defeat all these types of narratives mayam puthora kani moina doi tar jo hoina defeat to ba mathau tai ba so for that the people of Manipur needs to be prepared and united. Thank you so much Oza matang aswaida attend ba commercial break